Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi. Ibi rero muri kubona muri video ntago turibuze kubitindaho. N'abasirikare rero bivugwa yuko ari abahoze mu gisirikare cya AFC 23 bishyize hamwe bagatoroka igisirikare ndetse bagahunga. Ngira ngo rero ntabwo aricyo kituraje inshinga, ahubwo amakuru tugiye kubagezaho n'uruzinduko Felix Antoine Tshisekedi yagiriye muri Rwanda, aho yahuye n'umukuru w'igihugu ndetse akaba n'umuhuza wabo mu biganiro bibera Doha cyangwa se bibera muri Rwanda muri Angola. Ngira ngo rero n'ubundi turakomeza turebera hamwe n'ibijyanye n'ibyabereye muri Venezuela, aho Perezida Maduro yafashwe akajyanwa agashimurwa n'igisirikare cya Amerika. Turaza kurebera hamwe rero uko ibihugu bitandukanye byabivuzeho mu kanama gashinzwe umutekano ka ONU. Reka rero turebere hamwe iri jambo rya Tshisekedi yavuze maze dukomeze n'ibindi. Tshisekedi rero nawe yagize gutya atangaza ati naje hano rero kugira ngo tuganire ku kibazo by'umwihariko ku ruhare rwe kijyanye rero n'amahoro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku gikorwa cya bwite. Twagize inama rero yari ingenzi cyane kandi itanga umusaruro ukomeye. Nk'uko rero mubizi, uretse kuba ari perezida wa Repubulika, ubu ni perezida uyoboye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe muri uwo mwanya rero niwe ntandaro y'inyigo n'ibikorwa bitandukanye bigamije rero kugarura amahoro mu gihugu cyanjye, nk'uko rero nabivuze mbere. Noneho rero kandi mu buryo bwa gisivile no mu nzira ya diplomasi, mu mezi ashize yatanze ibyifuzo bimwe nabonye bifite akamaro kanini, nibiramutse rero bishyizwe mu bikorwa byadufasha gutera intambwe igaragara no gutuma iyi gahunda irushaho gukora neza. Kuri ubu ndacyahitamo rero kudatangaza ibisobanuro birambuye. Ndizera ko mubyumva. Murakoze cyane. Reka rero twihute rero tujye muri iyi nkuru yari turaje inshinga. Rero ni Perezida Maduro rero wa Venezuela, aho yashimbuswe n'igisirikare cya Amerika. Inama yihuse rero y'akanama ka ONU yahise iterana. Ubushinwa bugira icyo butangaza, Venezuela igira icyo itangaza, ndetse na Liberia igira icyo itangaza, n'ibindi bihugu bitandukanye nk'uko mubona byari byateranye. Amerika nayo yagize icyo itangaza. Reka rero turebere hamwe twihuse cyane icyo Ubushinwa bwahise butangaza nyuma yitabwa muri yombi rero ry'uwo perezida wa Venezuela. Ni ijambo rero ryahawe uhagarariye Repubulika y'Ubushinwa, aho yatangiye agira ati: nyakubahwa Perezida w'Ubushinwa bushyigikiye ko inama y'umutekano ya Loni ikora inama yihutirwa ku bijyanye n'ibitero bya gisirikare byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Venezuela. Turashimira rero USG Di Carlo wasomye ubutumwa bwa umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Nakurikiye neza rero ibisobanuro byatanzwe n'abatanze raporo, kandi twishimiye kwakira mu nama uhagarariye Venezuela ndetse n'abahagarariye ibindi bihugu. Ku itariki ya 3 Mutarama, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku mugaragaro ibitero bya gisirikare binini kuri Venezuela, zifata ku ngufu perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we, zibajyana hanze y'igihugu. Amerika yatangaje ko izayobora Venezuela ndetse ntiyanirengagije ko idashobora gutangiza icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya gisirikare ku gipimo kirushijeho kuba kinini. Ubushinwa bwatunguwe rero cyane n'ibi bikorwa kandi burabyamagana byimazeyo, kuko ari ibyemezo byafashwe ku giti cya Amerika binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kandi birangwa n'igitugu. Mu gihe rero kimaze, umuryango mpuzamahanga wakomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku bihano, ku gufunga cyangwa se igihugu no ku iterabwoba ry'igisirikare Amerika ikomeje gukorera Venezuela. Inama rero y'umutekano yateranye mu nama ebyiri zihutirwa, aho umunyamabanga mukuru wa Loni, abanyamuryango benshi b'inama y'umutekano n'ibihugu byo mu karere no hanze yako bahamagariye rero kubahiriza amasezerano ya Loni n'amategeko mpuzamahanga, gukomeza ituze no kwifata gukemura amakimbirane ku mahoro no kugabanya rero umwuka mubi no kurinda umutekano w'akarere.
nyamara rero nk'umunyamuryango uhoraho w'inama y'umutekano, Amerika yirengagije izo mpungenge zikomeye z'umuryango mpuzamahanga, yica ku mugaragaro ubusugire, umutekano n'uburenganzira bwemewe bwa Venezuela, kandi rero inyuranye bikomeye n'amahame y'uburinganire bw'ibihugu, kutivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu, gukemura amakimbirane mu mahoro no kutifashisha ingufu za gisirikare mu mubano mpuzamahanga. Aya mahame rero ni inkingi shingiro z'amasezerano ya Loni, kandi nizo nkingi zo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Amerika rero yashyize imbaraga za gisirikare n'inyungu zayo ku giti cyayo hejuru ya diplomasi n'ubufatanye mpuzamahanga. Bigira rero ingaruka zikomeye ku mahoro n'umutekano wa Amerika y'Epfo, muri Karayibe no ku rwego mpuzamahanga muri rusange. Ubushinwa rero birwanya byimazeyo, kandi umuryango mpuzamahanga nawo wagaragaje impungenge n'amagana bikomeye ibi bikorwa. Turasaba rero Amerika kumva ijwi rikomeye ry'umuryango mpuzamahanga, kubahiriza amategeko mpuzamahanga n'intego n'amahame ya bya Loni, guhagarika rero guhungabanya ubusugire n'umutekano bw'ibindi bihugu, guhagarika guhirika ubutegetsi bwa Venezuela no gusubira mu nzira y'ibisubizo bya politike binyuze mu biganiro no mu mishyikirano. Ubushinwa bwakomeza buvuga ati, turasaba rero Amerika kurinda umutekano bwite wa Repubulika wa Perezida Maduro n'umugore we, no kubarekura rero ako kanya. Dushyigikiye inama y'umutekano mu nshingano zayo zo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, kandi rero dushyigikiye imbaraga zose z'umuryango wa Loni, iz'ibihugu by'akarere n'imiryango igamije guteza imbere ibiganiro no kugabanya umwuka mubi. Nyakubahwa Perezida, amasomo y'amateka ni umuburo ukomeye. Gukoresha igisirikare sibyo bikemura ibibazo, kandi gukoresha ingufu ku buntu bituma rero habaho ibibazo bikomeye kurushaho. Amerika rero yarenze ku nama y'umutekano, igaba intambara kuri Iraki, igatera mu mugaragaro ibikorwa bya kirimbuzi bya Irani, ikanashyiraho rero ibihano by'ubukungu, ibitero rero bya gisirikare ndetse n'iyigarurira rero ku ngufu ibihugu byinshi byo muri Amerika y'Epfo na Karayibe. Ibi rero byateje amakimbirane adashira, umutekano rero muke n'imibabaro ikabije ku baturage basanzwe. Ese byazanye amahoro n'ituze? Ese byazanye iterambere n'ubukungu? Umuryango rero mpuzamahanga urabibona neza. Venezuela rero ni igihugu cyigenga gifite uburenganzira busesuye bwo kurengera ubusugire n'icyubahiro cyacyo. Ibihugu rero byo muri Amerika y'Epfo na Karayibe ni inkingi zikomeye mu kubungabunga amahoro ku isi no guteza imbere iterambere, kandi bifite uburenganzira bwo kwihitiramo inzira y'iterambere n'abafatanyabikorwa. Nta gihugu rero na kimwe gishobora kwiyita umupolisi w'isi cyangwa kwifata nk'umucamanza mpuzamahanga. Ubushinwa rero bushyigikiye byimazeyo guverinoma n'abaturage ba Venezuela mu kurengera ubusugire, umutekano n'uburenganzira bwabo bwemewe. Dushyigikiye kandi ibihugu by'akarere mu kubungabunga Amerika y'Epfo na Karayibe nk'akarere k'amahoro. Turasaba rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhindura icyerekezo, guhagarika imyitwarire y'igitugu n'igitinyiro no kubaka umubano n'ubufatanye n'ibihugu by'akarere bishingiye rero ku cyubahiro, uburinganire no kutivanga mu bibazo by'imbere y'ibindi bihugu. Ubushinwa rero bwiteguye gukorana n'ibihugu by'akarere n'umuryango mpuzamahanga mu gukomeza ubumwe n'ubufatanye, gushyigikira ubutabera n'uburinganire no guteza imbere amahoro n'ituze muri Amerika y'Epfo ndetse na Karayibe. Murakoze nyakubahwa. Ni ijambo rero rirerije Ubushinwa bwavugiye muri iyi nama burakaye nk'uko namwe mwabibonye. Ngira ngo rero kuva Ubushinwa bushigikiye Venezuela, muraza kutubwira muri komenti ari iki
iki kiri buze kujya imbere. Ese Amerika irarekura Maduro cyangwa se Amerika irakomeza n'ibitero byayo nk'uko uherutse kubitangaza? Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe rero, nta kindi usabwa uretse kureba hasi subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Reka rero n'ubundi duhita twumva n'iri jambo ry'uhagarariye Liberia nawe icyo yahise avuga kuri iri shimurwa ry'uyu perezida wa Venezuela Maduro. Thank you, Mr. President. Uhagarariye rero Liberia nawe yahawe ijambo maze ahita agira ati: ubu rero ndatangira ijambo mu izina ry'ibihugu bya A3 aribyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Somalia n'igihugu cyanjye Liberia. Turashimira perezida w'inama ku gutumiza byihuse iyi nama y'ingenzi. Turishimira rero Somalia ku kuyobora inama y'umutekano muri uku kwezi, kandi rero twakira neza abanyamuryango bashya bose. A3 ishimira USG Di Carlo ku bisobanuro rero byimbitse yatanze, kandi yakurikiye rero neza ibitekerezo by'imiryango ya civile. Twakira kandi uhagarariye Venezuela n'abandi bahagarariye ibihugu by'akarere. Nyakubahwa Perezida, A3 yiyunga rero ku itangazo rya vuba ry'umutekano wa Afurika Yunze Ubumwe ku kibazo rero cya Repubulika ya Bolivar ya Venezuela, kandi rero ikomeje gukurikirana ibyago, ifite impungenge ibyayo rero ifite impungenge zikomeye. By'umwihariko rero twitaye ku makuru avuga ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro n'umugore we n'ibyabaye mu nzego za leta ya Venezuela. Ibibazo rero bihungabanya rero bikomeye ituze ry'imbere mu gihugu cya Venezuela ndetse n'umutekano w'akarere muri rusange. A3 rero ikomeje gushimangira ko yubahiriza rero amahame y'ibanze y'amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko icyubahiro cy'ubusugire bwigenga bw'igihugu, cy'uko rero biteganywa rero n'amasezerano ya Loni hagamijwe rero ituze ry'akarere n'amahoro ku isi. Dushimangira rero akamaro k'ibiganiro, gukemura rero amakimbirane mu mahoro no kubahiriza inzego zitegeka n'amategeko y'igihugu. Ibihe rero bikomeye bya Venezuela bisaba igisubizo cyuzuye kirimo ndetse impande zose, kandi kiyobowe n'abanyavenezuela ubwabo. Twizera ko igisubizo kirambye kandi cy'amahoro gishobora rero kuboneka gusa binyuze mu biganiro byubaka hagati y'abanyavenezuela, hubahirizwa rero ibyifuzo n'uburenganzira bwabo, kandi rero ibifashijwemo n'umuryango mpuzamahanga uburyo bwubaka. A3 rero yifatanyije n'abaturage ba Venezuela kandi ishimangira ubushake bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu gushyigikira rero amahoro, rituze n'icyubahiro hagati y'ibihugu n'uturere. Ni ngombwa rero ko impande zose, yaba izo muri Venezuela n'iz'umuryango mpuzamahanga, zigira ukwifata n'inshingano. Yakomeje agira ati: akamaro k'ibiganiro, gukemura amakimbirane mu mahoro no kubahiriza inzego ziteganywa n'itegeko nshinga n'iz'amategeko. Nyakubahwa Perezida, ibihe bigoye biri muri Venezuela bisaba igisubizo cyuzuye gikubiyemo impande zose kandi kiyobowe n'igihugu ubwacyo. Dukomeje gushimangira ko igisubizo kirambye kandi cy'amahoro gishobora kuboneka gusa binyuze mu biganiro byubaka hagati y'abanyavenezuela ubwabo, hubahirizwa by'ukuri ibyifuzo by'uburenganzira bw'abaturage ba Venezuela, kandi bifashijwe n'inkunga yubaka y'umuryango mpuzamahanga. A3 yifatanyije rero n'abaturage ba Venezuela kandi ishimangira ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wiyemeje amahoro, ituze n'icyubahiro hagati y'ibihugu n'uturere. Ni ingenzi ko impande zose, yaba izo muri Venezuela n'iz'umuryango mpuzamahanga muri rusange, zigira ukwifata n'inshingano zubahiriza rero amategeko mpuzamahanga, kandi zikirinda igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora rero kongera umwuka mubi cyangwa guhungabanya umutekano w'akarere.
upholding international law and avoiding any action that could escalate tension or threaten regional stability. The A3 stands ready to support A3 rero yiteguye gushyigikira imbaraga zose zikorwa muri iyi nama y'umutekano no mu bufatanye n'abafatanyabikorwa bo mu karere hagamijwe korohereza igisubizo cy'amahoro gikubiyemo bose kandi kirambye ku kibazo cya Venezuela. Murakoze. I thank the representative of Liberia.